Ang juara berapa tadi Ang? Juara 3. Juara 3. Cak mana perasaan Ang juara 3? Makan pupuk. Makan kerupuk sudah balap karung ya. Main kelereng enggak Ang tadi? Tidak. Tidak main kelereng. Dapat apa be Ang? Dapat buku, dapat pena, pensil, lapisan, meter. Oh, Pak Mister. Susah dah Ang main balap karung. Susah. Susah ya? Nampak terus. Nyampak terus ya. Terus pakai helm enggak Yang tadi? Tidak pakai helm. Akar dewek tak pakai helm. Oh, tidak pakai helm ya Ang ya. Sudah ya. Dah, makasih Ang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.